Že snemam. To boš mogla unrezati, ko sem zdaj malo tak, cak. Tako vsako leto tudi letos slikam te voščilnice. Ta je končana, full cute, ta je pa v nastajanju. Tukaj bo sneg, pa ta zasnežena drevesa, tu še eno drevo, pa to moram dokončati. Ampak ja, da me kar nekaj slikanja še čaka, še 2 moram narediti, no pa to dokončati. Idi, Grinč. Ne. Zamenjala bom denarnice. Poglejte to. Še dolgo imam že to, ampak ne, jaz sem trmasta, ne. Kako mi je všeč ta vara. So cute. Sem kako novas. Dobro jutro. Danes je pa shopping dan. Z Andrejo gremo v shopping in predvsem za darila in tak naprej. Rubik's Cube. Kako lepo. Poglej. Kako krasko. Bahas. Poglej to. Wow. Poglej. Mixonde Deluxe in premium čokolada. Evo pa sem doma. Lika, imam nov brskalnik, sem ti kupila. Ja, to vedno rabiš, tega bomo stran vrgle, ker je že celi bogi. Le. Ja. Tedijo so ful poceni, mislim, da bil 3 evre. Drugače so tako po 12-13. Lej, Mika, nov brskalnik imaš. Tega bomo pa vrgli nekam. Tega sem ji tudi stran dala enkrat, ker pač je imela preveč brskalnikov, ampak zdaj ga spet uporabila, ker sta dva imam pa zunaj za stran vreč, ker pač je kakec grpad, bi mogla dati bolj stran, pač preblizu WC-ja je bil, ampak ona ima rada, tam si lačna, si me gešala, ja. Ful je bilo fajn. Fingirali smo se, dobili smo kar nekaj stvari, tako da to je cool, nekaj daril sem dobila. Najedli smo se, smo šli na odprto tržnico v BTC-ju Čatis. Pa ta jest, ja. Smo šli pa še po sladico oziroma kavo v McDonald's, ja. In ful je bilo fajn, 10 000 korakov sem naredila. Zdaj sem šla pa še en paket dvigniti, mi je nekaj poslal, oziroma sem nekaj naročila in hitro sem še skočila po maslo v Mercator, ker sem ono, či ga imam dosta, ja pa še tu imam darilo od Andreje. Mislim, ena izmed stvari je ta šalčka.
ful lepa. Eno darilo, tako da to ne smem pokazati. A ja, to. Kupila mi je to sončnico od Van Gogha, slikanje po številkah. Ful se veselim, ful. To bom pa manjkrat na streamu delala, pol po novem letu, ko imela cajt. Imam pa Eon. Naročila sem si eno to sivo jopco, to imam že ono črno pa belo, tam ta je nova, ima še te fršluse skrite, ta je bolj siv, temno siva, tako da bo šla zraven onih hlač, ko jih imam, pa enih pajkec, pol sem si pa še te, ko sem vam zanč modre kazala, te so tak lepe, pa na rebrane sem si še črne vzela, tako da, ja, imajo pa te skrit, a sem vam sploh kazala, se nam ta skrit skranči, ko je čisto spod, ko se ga ne vidi in pol tak lepo naredi, pa te šivi, v glavnem, ful lepo pride. Ja, prosti. Zdaj pa dobi Mika celo mojo pozornost, pol pa naprej. Jaz hočeš, ali? Ja, postopla iz te hrane. Čakaj. Evo jopca, te so itak tako lepe, udobne, malo te tako oblikuje, jaz imam v S številki, ja, zdaj na novo so pa še te žepki, kar je meni super, žepki so vedno dobri, pa to je meni všeč. Ful je dosti dolgo, da ni prekratko, jaz imam S, pa imam še vedno malo fraj, da ni ono ful oprijeto, to je ful fajn za smučanje recimo, no, za karkoli, ampak za smučanje definitivno bom to imela. Te moje trapeske, te ful rada zdaj nosim, nisem si mislila, da bom jaz trapez tak rada imela, zdaj pa tudi s temi grem ven, recimo šla sem v shopping in ne zgleda, kot da imaš pajkice, ker tega ti je pa udobno. Andreja mi je še kupila ta Agavin pumpkin spice sirup, ful nice. Ene hičice, smo ful rada te Millerove bombone. Še nekaj ena stvar, aha, tukaj. To nikoli še nisem jedla in je tako dobro, pač to moram enkrat probati. To je v bistvu taka mini paleta lesena, tu imaš pa prostor, da lahko akvarelne barve pač daš gor in slikaš, recimo kje na poti, da si, ali pa kje zun slikaš, tak res nekaj miniaturnega, ful lepo. Demika, imam pa ene liste, sem danes kupila v Tedijo. V glavnem, ja, ostalo sem pač nam kupila sem v Ikei, recimo to lepilo za to hišico, ki jo danes delam. Tu sem si kupila cukor v prahu, ker ga rabim še več. Ene te želatinaste liste za to, ker jih bom uporabila za okenca. Zdaj moram pa najti, jaz imam nekje ene mini lučke, ki jih bi rada dala na smrekico, zdaj je pa vprašanje. Tu so, oh my god, sem se ustrašila, da jih ne bom najdla. Te lučke bom dala na smrekico. To sem si kupila brez da vedela, kako bom uporabila in pol sem videla eno, ko je to naredila in sem bila, oh my god, ukradla bom idejo. Sem ukradla, inspirirala. Zdaj pa ja, malo pospravljam. Tend to tell me when you'll show yourself to me. Help me find who my baby will be. Santa, tell me when you'll show yourself to me. Help me find who my baby. Evo se odpravljam na stream. Kamera, računalnik. Moram še kamero pa luč naštimati, kabli. Medtem, ko si z Miko igramo. Somebody that'll only care for me. Somebody I can give her time and ring. Someone in this puzzle who can be my missing. Dobro jutro. Danes me čaka veliko dela, tako da sem stala ob 8, malo pospravila se. Začela organizirati, da začnem risati. Za Omo bom narisala dedana svinčnikom. To je slika, po kateri bom delala, tu imam pa še njegove lase, ker pač ima kapo in bom naredila brez kape, ker ne vem, se mi zdi boljš. To moram do jutra narediti. Danes imam še ful dela. Danes je na seznamu to, deda skica, oziroma deda nariši dedana, pol moram skice, še 2 skici za voščilnice narediti, da jih lahko danes naslikam na streamu, pol moram posneti nekaj za Back za More, pol moram zmontirati to, oziroma načeloma bi lahko jutri hrano si na eni točki narediti, pa počistiti kuhno. Obenih imam po 3 ure pa 9. Gremo.
Evo, zajtrk je pripravljen, včasih bo stream time, v bistvu še slabo uro. Moram si narediti make-up, pa po možnosti še nekaj hiter posnet, povedali. Tam si pa še kuham pol kosilo, da ne bo sile, da ne bo panike, ja. Ful sem ponosna, da mi je ratalo vse na moji tudi listi narediti, zdaj pa moram začeti stream počasi, 2 minuti še. Posnela sem tudi hitro za vlog za mor, zrihtala sem se, skice imam za slike. Dedana sem tudi že kar dosti narisala, in eni 2 uri pa pol ali 3 ure sem narisala, pa je že kar progresno, tako da nadaljevala bom pa pol doma, ker ja, zdaj imam stream pa moram spakirati pa čim prej doma, tako da zvečer nadaljujem. Ampak glede na to, da sem kar že veliko naredila, se počutim samozavestno, da bo to easy. Rečemo, da imam še 2 uri dela, tako da all good. Clip diamond painting. Cute. Jutro. So bo zdravnika ob 8. Včeraj sem risala do po 2. Pa sem šla se skopat. Preden da sem zaspala, je bila ura 3. 4 ure spanja. Ja, čop si nalim, pa preoblečem si polover, pa grem. Pa kar bila 50 minut not, dobila sem ščetko za darilo, glede na to, da sem porabila 110 evrov. Prvič v življenju sem bila na čiščenju zob, torej zobnega kamna. Nikoli prej se mi ni nabralo, zdaj pa sem začela opažati sploh na videih. Sem bila, prav videla sem na spodnjih zobah. Glej, jak so lepi zdaj. Ne morem se nagledati, kot da imam nove zobe. Ok, grem zdaj hitro po okvir za risbo od dedana, pa že v bistvu gremo ome počasi. Prvi si rada glavo prala, sem nam če imela cajt. Evo, Teddy Hall, šla sem v bistvu po okvir in sem dobila tega fajn lesenega, da bo šla risba nad papir, da bom zavila. Pa sem pa bingo, ne vem, mogoče če bomo za božič ali kaj igrali. Posnila te muca serviete, fajne za novo leto. Pa ta lep krožnik za kakaj kekse ali pa karkoli božičnega. Pa sem pa, to sem že kupila, ko sem šla iz trgovine, sem že plačala, pa vidim te diamond paintinge, tega snežaka, pa škrata, da sem enega za mene, enega za brata vzela, tako da taki mini se za malo barami. Zdaj pa moram to risbo nadati, pa pol zaviti. Poglej me že. Že snemam. Da to boš mogla unrezati, ko sem zdaj malo tak,
Oma nima božičnega polovra. Kaj če bi mi luč pripravili? No, jaz pa jaz slabo. Znam, ko sem bleščičasta. Čičasto. Se kopitoste, ja, černobylske. Černobylske. A razširjaš? A ja, ti imaš tako moderno. Ja, na daljnica. Jaz pa bolj moderno. Ljubav, da je tako poslubo. Jaz imam, ko nisem prej smela piti, ko sem bila pri zobozdravniku. Pri zobozdravniku sem dala, nisem smela piti, ko si pa zram prinesla. Ja, pač tako malo. Luna, a boš ležala pod jelko ti? Luna, balona, lepa, kako si mehka ti. Ojo, dobar, pa ne. Sam na televiziji. Meni ni dela, ko na drugega nisem mogla. 4 dni. A čista ali kaj do konca leta? Ne. A res? To je zdaj ful pomembno, kam bomo to dali, tako da. Cute. Evo še kiklico. A ja, imaš, no, ki pa je, ti boš dala imaš, te pa dejo gre. Ama kdo dvigne? Žan dvignijo. Kot vi gledam, Da bo gre dala imaš. na film, telefon pa ga sploh tu ni. Kaj pa če jaz to poklepnem, bo je tak zapas? Tam podaljše. Kako je lepa. You had one job. Čakaj, tudi kablet. Cute. Mogoče še malo bolj tak. Opala. Luna! Ale ovaj, ni telefonu se boji. She cute! Oh, gli se bo začelo jogrta. Boga muca, to je mučenje živali. Či je vesela. Luni! Kako si... tu se baš Raufin vidio. O ne, oprosti. Vijaki, lepo prosim, ne šraufi. Kad nije i pre original, zdaj sta tu špisa. Ki pa žal nije Dober zdaj. tek. Mena bo težko spili pa. So Hvala, božičke. Dej, na. Evo, en par nep sem naredila, zdaj pa smrekica. Boš bila zakurla. Imam kakve tršice tu. Imam ja. Dajmo zakuriti. It's white outside, and the night is cold. Everyone's lighting candles in their homes. Yes, it's Christmas. It's a magic time. You can feel it in the air, that every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas all around. All snow is falling down, all the colored lights lighting up. Mika, si naprto sedla? A? Naprta si usedla? Na friš naprte. Christmas to you. This time of year is a Najde. time to Špricar, špricarja. Vrtec mislim.
Zelo neuzgledno mi ne. Just like the ones I used to know. Ja dej, a ti bi? Jaka... Last Christmas I gave you my heart, but the very next day I gave Ful je bilo dobro. Zelo dobro priporočam, jaz bi še enkrat šla. Nisem vedela, da bo toliko božičnih, a ti je bilo všeč mi? Ja, ful je bilo fajn. Ful je bilo dobro, res. Looking at the treetops, they're covered in snow. Listen to the laughter, yeah, everyone's home. 반짝이는 빛 속에 설레이는 이 밤. It's the night before Christmas, the night before Christmas. Children are singing, joyful music fills the air. The love all around us, I can feel it everywhere. The night for you and I, 사실도 특별한 이 밤. It's the night before Christmas, the night before Christmas. 지금 이 순간 널 위해 나 이렇게 노래할래. 따뜻한 맘으로 안아줄게. I'll be here. Jingle bells are ringing, just like this Christmas feeling. Gremo po Mineo. Gremo pa v Hofer kupiti si torbe za pancerje, pa ona mislim, da si bo za smuče kupila. Koliko kriz. A za otrok. Koliko je tam, ki so tudi tole? To je za laufa, da se za trka, veš, ne za čelade. Ja, skri. Koliko? Ni veliko, A ja, tu imaš to tukaj. a to... Ne, a črna to... Ona, Za s tem pa pancerje. črna. Koliko je to? A tako imaš? Ne, čudno bilo, da ne bi imela ščetke v avtu. Palčke imam z kitajske. Pesek za mačke. Je žarka iz žoga čez padla. I tak ne gre na rece, kaj smo tam. Ne znam merske.
moderna, ko vam trapez plače. Vmes ni bilo. Prišli smo. Moramo pa spravleči. Ne, jaz se ne more odločiti, da bi šla na plažo ali smučati. Sonce si. Dear Santa, tell me that you'll make it here in time. Yeah, this boy is on my mind. The number one thing on my wish list. Oh, Santa, tell me you know that I've been good. I put the lights up just for you. You're the only one who can make my dreams come true. I could see the end until he looked my way. I used to be blue, now I'm brand new, all wrapped up in red. I keep on dreaming of his face. He just melts my heart away. I'm all glittery 'cause he makes it feel like Christmas every day. Potrudi se. Zdaj vam bom Mineja demonstrirala, kako se pobere gor s palcami, a ne? Ne, zdaj moraš demonstrirati, kako se gor pobereš. Now the winter's here to stay. All I want is this. Evo, peljale smo se po eni, dveh, treh progah. Ena, dva... Po treh progah sem dana ful mala. Smo zmogli na pauzo. Nismo še kaj dan spile, tako da moramo, če ne bo glava bolela, a ne? Ja, to je zgod. Maybe it's crazy, but he makes it feel like Christmas every day. They send a heartbeat through the sparkly winter night. His songs take the Christmas tree without a jingle bell. Jaz bi sam sporočila, da je Mineja že dvakrat na ravnem padla. Pač nič od nič ni bilo in ona pade. I keep on dreaming of his face. He just melts my heart away. I'm all glittery 'cause he makes it feel like Christmas every day. Now the winter's here to stay. All the Zdaj še enkrat kozarč pred glavo, kaj bo zmeš. under the mistletoe, hoping that he'll soon. Pa smo nazaj v Ljubljani. To so bili pa naporni dnevi, se je bilo fajn sam, ja. Crazy. Ko mislim, da ne more biti bolj napeto, je še bolj napeto, zdaj pa seveda nadaljujemo in sicer moram si iti kupiti, to ni slabo, ampak moram si en outfit iti kupiti za Eonovo večerjo in sicer dress code je black and white in jaz nimam nič black and white, imam black, nimam pa nič white, tako da je ni zgor, da si lahko nekaj kupim. Itak je pa black and white, tako dosta uporabno tudi za naprej. Imam pa 3 ure do streama, tako da nimam neki full cajta, moram se zdaj spraviti, make-upa še nimam, ker imam vse stvari še v avtu, no, nekaj sem prinesla, nekaj pa ne. Ignorirajte me z okne, ampak ja, mislim, da kiklico imam. Dobila sem outfit in zdaj si delam make-up v avtu, zato ker ko prijem domov, me Mika ful pač oblega in je ful vesela, da prijem domov in cvili v mene in mi je ful bad, jaz si delam make-up, jo ignoriram in sem rekla, le v avtu si ga naredim. Ko prijem domov, samo se nje posvetim pa pojem, se vem, preveč razmišljam, ampak ona je moja hčerkica, okej? Tako da sem pa imela make-up v avtu, zato ker nisem še razpakirala sploh. Nisem si sploh še v bistvu nesla stvari v stanovanje. Dobila sem outfit, ni tak full fancy šmenci, tak bolj je, da bi ga lahko večkrat nosila, kar se mi zdi full pomembno, ker jaz nočem nekaj kupiti, kar bom enkrat oblekla. Tako da ono kiklico sem vam pokazala z onimi biserčki ali neki tak srebrni. In pol sem si najdla en pullover, ki se tak je bel, pa se malo blešči, ampak je tudi tak, da ga lahko na kavbojke nosim ali pa karkoli druga. Tako da, ja, jaz sem vesela z nakupom. Ja, zdaj si bom pa to dokončala. Kupila sem si v Šparu eno testeninsko solato, je pa z kumarami pa tuno. Prvo sem mislila na solato, pa ni bilo nič pametnega, samo je brez... Ena je bila s piščancem, samo tak ful brezvezna in sem ona, si reč to kupim, tako da bom si bo doma naredila pol solato. Ful se mi ljušta neke solate, zelenjave, ker se mi zdi, da sem jedla sam... Pač dobro sem jedla, sam sem ful...
Nisem si dosti kuhala zdaj te dni. Dobro, doma sem jedla v redu, ampak ja. Tudi dosti nekih ocvrtih stvari, včeraj na smučanju, pa burek smo jedli in to pač vse mi je dobro, sem čez cel pol rabim jaz nekaj bolj tak zabalansirati. Prevlušta se mi nekaj zdravega. Evo, streama je konc, jaz sem si pa hitro hrano naredila. Pražen riž, ko pač ne veš, kaj bi si nariš pražen riž, tu imam pa kitajsko zelje z krompirjem. Tu imam pa Miko nariti, ko mi je glih kar na hrbet skočila in me uporablja kot lojtro. Ja. No. No. Ej, nočeš dol, ha? Ti. Še nisem provala praženega riža. O, vroče. Good. Gremo pozdraviti Nino na njeno stojnico, ker je na tem Artiš sejmu. Ful ji dobro gre, ful ima gužvo. Bo, evo, tukaj sem vesela, da si me prišla pogledati. tak. Dobro ti gre, Hvala. Dobro, da mi malo šampanca prinesla, to zdaj ful rabim. Pa še malo snekov. Da pokažem, kaj ima vse tukaj Nina. Čau. Evo, tukaj milca, oh my god, ej, tega v bistvu lahko poznam reakcijo, ko boš to povohala. Ok, a boš me ti poznal? Ja, evo, ok, najprej gingerbread. Močno nisem posilca, da Pač prav piškotek. Ja, prav direkt piškotek. Čakaj, jabolčno pito, a si že jabolčno si pa že, ja, to pa si, ja. Oh my god. To imam isto, Ja, samo drugi embalaži imam bolj take realne. Ja, zdaj sem zamenjala te slikce, ker se mi zdi, da je bolj... Ja, koliko je luška, ne? Cute, res, bolj imaš to pito, to že poznamo, margarito, lubenica. Ja, zdaj lahko to povohaš, kaj nov von, a veš? Ja. Čekaj, ta je pa candy cane, ne? Ja, ta je prav peppermint, ta je pa tak tropski, ta je ful tak nežen, tropski, tak kremast, ful nice. Čekaj, to lubenico moraš. Ja. Ful. A lubenica še nisi? Ja, lubenica je tako. Ful res lubenica. Ja, tu ima noter makova semena, da pa ga si umivaš, še ten peeling, a veš? Candy cane? Ja, ta je pa Avstrijska zastava. Ja, to skozi govorja. Ja, prav uno pač mentol, pač res bombonček, ne? Kaj pa ta? Ta je pa to obje. A tega tudi še nisi? Ne? Ja, ta je pa čudovit. Ta je pa čudovit. Ta je pa tako mehak, nežen, cozy, sweet. In v bistvu tega imam isto v parfumu, ne? To je pa tale parfumček. A ne, čekaj, kjerega imam pa jaz? Tega imaš pa ti. Ok, bom bolj še tega moram povohcati, ker tam je ful... S tem se lahko našpricaš. Jaz imam tega, ne? Skozi s tem špricom. Ja, pač meni je najboljše, res. Tudi dobro. A to imaš pa ti mini masla, ne? Tako, veš kaj zdaj, ja, to v bistvu so mini masla, zdaj teh pač embalaž mi je zmanjkalo, tako da imam zdaj začasno malo manjše, ampak tudi pač ful cenej prodajam. Pridejo pa zdaj danes nove, tako da delam začer novo zalogico. Ej, tole moraš pa tudi posmetiti, balzam za ustnice. Nekdo voha. Je tako dobro, in pa lepo se Ja, balzam za ustnice, ja, to. Tako, zdaj ga bom odprla. Tako da to pa itak še darilni paketki. Ja, to, da imaš zraven te... Ja, podlagice. Ja, za mila, dobro. Pa pač ful so lepe, ker so to take masivne. Ja. Plus je pač kaj so spod zrač milo, a ne? Ker če imaš tu neko podlago, ki je pač sam cela ravna. Se to se pol Uno, veš, ker se kar namoč. Ja, tisti ni dobro. To mora biti, moraš se zračati. Plus, da je malo tako, a veš, malo tako... Ja, vidim, ja, da je upomljeno, ja. Tako da to je to, pač res. Evo moj baby. Pa tukaj imaš tak kompletek, Tako, ja. Ta je itak najbolj popularen, zato ker pač ta von je tako. Ja, ta von je res tak. Aha, tam imaš pa oni testerček pa milo. Tako.
Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody. Ok, situacija je taka, da sem si premislila, ta beli polor se mi zdi preveč tak, ne vem, se zgledam tako, kot da sem neka babica v njem. In v bistvu sem se odločila, da je to na nek način belo, srebrno, te pikice zgledajo malo bele, pohanejo bele. Tako da se boljš počutim v tem, se mi zdi, da lepši je ta top oprijet. Spod imam pa tudi take zokne, ki se bliščijo, teh po mojem še nisem nosila in pa bom imela gležnarje gor. Ja, ful se boljš počutim, lase sem si tako malo spela, da niso čisto navadne in pa imam zadnji to mašno. Edino gumico bi si lahko kako drugo dala. Malo si moram na hitro make-up narediti, bolj mogoče temni eyeliner pa to. Tak 5 minut sej, takoj. Nič ne vidite, ampak itak si nohte lakiram zadnji trenutek. Preden da grem, ker ko vozim, dejansko si na neki uničujem nohto. Mislim, a veš kaj mislim. Da sem ti pa izbrala tako nude barvo, tako da tudi če se kaj putnem, da se na otok videlo, ampak ja. Redo, 2 minuti 45. Idemo. Darling, I get you on my mind when Christmas comes to town. It's getting cold, baby. I just want you close. I got all this joy in my heart, and if it's getting dark, yeah, we can go inside. Baby, won't you hold me tight? I don't need any presents, 'cause I know I have you. I just need you, and I know it will be a magic holiday. Oh, you make it all okay. Just in summer